Nema tajne, tajna je u glavi. Ako posumnjate, nećete napraviti. Ako osjetite strah, ako osjetite respekt, nećete napraviti. Već prije samog razbijanja on je bio razbit. Ja sam samo trebao skočiti s laktom na Siporex i to je bilo to. Treba udariti na sredinu dasaka s ova dva prsta na dasku. Znači, i treba biti ruka po 90 stupnjeva u odnosu na dasku. Ovim se momcima, sudeći prema svemu što su pokazali, nije pametno suprotstavljati. Deblji kraj izvući će i onaj tko pomisli da bejzbolska palica nije isključivo sportski rekvizit, a letva dio građevinskog materijala. Evo i zašto. Koliko god izgledalo jednostavno, ne pokušavajte ovo kod kuće. Ovako da s ulice dođete i da probate slomiti, ja vam mogu u 99,9% slučajeva garantirati sigurnu povredu. Kyokushin karate smatra se najtežom, najjačom i najsurovijom vrstom karatea. Otac ove borilačke vještine je Maso Yama, poznat kao Božja ruka. Nikad u životu nije izgubio ni jednu borbu, pa je na kraju svoju snagu testirao na bikovima. Možda je dovoljno reći da 3 životinje teške 500 kilograma nisu preživjele. Njegovo borilačko pravilo bilo je jasno: pobijediti jednim udarcem. Na tom se načelu Kyokushin karate temelji i danas. U sportskom karateu radi se na bodove. Ovdje je vrlo jednostavno, ili nokautiraš ili si nokautiran. Jedini karate kojem su udarci u tijelu full dozvoljeni, ruke i noge. Zabranjeno je tek protivnika udariti šakom u glavu, a fair playom se smatra i nenasrtanje na protivnika s leđa. Sve ostalo je dopušteno, a pobjeđuje jači. To je adrenalin. To je za mene možda nešto jače, kad me vuče da se borim. Podcijeniti protivnika najgore je što se može dogoditi, objašnjavaju. U tom slučaju najčešće se gubi borba. U ovom sportu nespremni neće kročiti na tatami. Od boljih ima bolji, tak ima i od jačih jači. Bilo ko od bilo kog može izgubiti. Nema nekog pravila. Udarce tvrde karatisti niti ne osjećaju, zaboli tek kad se tijelo ohladi. No mukotrpni treninzi taj su prag odavno podigli. Ja sam, kako bi rekla, jedna obična žena koja je sad na cesti pa me neko udari u mišić, bi me boljelo, dok sad recimo dok treniram, te udarce podnosim bez problema, ne boli me. Kyokushin u prijevodu znači čista istina, a za one koji se time bave, to je način života. Ako imate snagu da poslije tih izuzetno fizičkih napora dođete i drugi puta na treninge, ako se prisilite da poslije poraza na turniru nastavite dalje trenirati, da se ne obeshrabrite, onda vi imate jaki duh. A to i jest cilj, osnažiti duh i tako napredovati. Stvar je prilično jednostavna. Vi kroz rigorozni trening dižete svoj prag tolerancije. Stičete nekakvu sigurnost u sebe. Kad se u nekoj realnoj situaciji nađete kao predmet nekog napada, vi zapravo osjećate vrlo veliku sigurnost. Dakle, vjerujete u svoje sposobnosti, vjerujete u svoje znanje, u svoju snagu. I tu dolazimo do poante priče. Borilački su sportovi vještina samoobrane. Što je zapravo najbolje napraviti kada se neko napadne? Pa najbolje je pobjeći, ako je ikako moguće. To je najbolje, najpametnije, najmanjem riziku se izlažete. Pobjeći, vikati, tražiti pomoć. Nije kukavičluk, to je mudrost. No ako ste ipak prisiljeni braniti se, onda to treba biti brzo i efikasno. Mnogo brže od ovog pokušaja. Kako ga primim? Tu ispod, ova noga s vanjske strane, ova noga tu s ove strane, tu, i sada samo da zarotirajte se oko sebe. Samo se zarotirajte oko sebe. Pa krenimo od početka. Ako vas neko hvata do straga, preko ruku, jako je važno da reagirate prije nego vas digne od zemlje, jer dok ste god na zemlji, dok ste god u stabilnom položaju imate nekakvu šansu. Spustite se naglo dole, laktom udarite, ili dole u genitalije, šakom gore u glavu. Primite ga tu, bacite ga dole, tu i nagazite. Bam, bam! Prvo i osnovno stvar je da spustite bradu dolje. Izbijete ruke, udarite nogom u genitalije, nogom u glavu i priča završena. Bam, bam! Pretpostavljam da ako se nađu dvije žene da će se prvo počupati. S obzirom da je uhvat za kosu vrlo bolan kad se čupa,
Prva i najvažnija stvar je da fiksirate ruku na glavu, da vas ne boli, da ne čupa. Samo iskoračite natrag i sagnete se dole i radite mu polugu tu na ruci. Nešto je teže nego što izgleda, no svakako korisno znati. U svijetu ovom vještinom barata 10 milijuna ljudi. Među počasnim nositeljima crnog pojasa u Kyokushin karateu su i Sean Connery i Nelson Mandela.